Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 29 Kamena 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko abapolisi b'u Rwanda bifatanyije n'abaturage bo muri Central Africa mu muganda rusange. Mu yandi makuru kandi turagaruka ku ngingo zivuga uko bizagenda mu gihe amasezerano y'u Rwanda na RDC azaba tubahirijwe. Amakuru yacu turakomeza muri Uganda, tukubwire ko Uganda igiye gutangira gukoresha umuti urinda sida uherutse kwemezwa. Amakuru yacu kandi turasoreza hanze ya Afrika, tukubwire ko Elon Musk yongeye kwatsa umuriro kuri Trump avuga ku cyemezo cye yafashe akita ubusazi. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugizweho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko abapolisi b'u Rwanda bifatanyije n'abaturage bo muri Central Africa mu muganda rusange. Abapolisi b'u Rwanda bagize itsinda rya Rwafu Peace 3 riri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Central Africa buzwi nka MINUSCA, bifatanyije n'abaturage baho mu gikorwa cy'umuganda rusange. Uyu muganda wabereye mu gace kitwa Wania Arrondissement, kamwe mu turere tugize umujyi wa Bangasui, waranzwe n'ubufatanye hagati y'abapolisi b'u Rwanda, abandi bakozi b'umuryango w'abibumbye bakomoka mu bihugu bitandukanye ndetse n'abagize inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. Abawitabiriye basukuye irimbi rya Bangasui, hatemwa ibihuru n'ibiti bihakikije, baharura n'ibyatsi bikikije umuhanda wa Bangasui uva Bangasui werekeza Bangui. Theophile Demba, umuyobozi w'umujyi wa Bangasui, yashimye abapolisi b'u Rwanda ku kazi k'indashyikirwa bakora ko kurinda ubuzima bw'abasivile, gukorana n'inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu mu kurinda umutekano w'abaturage n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'iterambere ry'abaturage. SSP Thomas Kayonga, uyobora itsinda rya Rwafu Peace 3, yashimye abaturage bitabiriye umuganda ku bushake n'imbaraga bagaragaje mu guharanira ubuzima bwiza. Ati kugira isuku dutunganya aho dutuye n'aho dukorera ni inshingano zacu twese kuko isuku ari isoko y'ubuzima. Ndashimira buri wese waje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo gukora umuganda rusange uko bishimangira ubumwe ari bwo nshingiro ry'amahoro n'iterambere. Yabibukije ko umuganda ari umuyoboro mwiza wo gukorera hamwe no gukemura ibibazo hagati yabo, bigatuma n'iterambere ry'aho batuye ndetse n'igihugu muri rusange ryihuta. Abasaba gukomeza kugira uwo muco no gukangurira abandi kugira ngo bakomeze bature neza. U Rwanda rwatangiye kohereza abapolisi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Central Africa muri 2014, aho kuri ubu rufite amatsinda 4 agizwe n'abarenga 640 bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ku masezerano y'u Rwanda na RDC nuko byagenda aramutse atubahirijwe. Benshi mu bayobozi b'ibihugu n'abanyepolitike batandukanye bakomeje kugaragaza ko bishimiye amasezerano y'amahoro yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko yitezweho kuzana ituze mu karere. Ariko se bizagenda bite mu gihe hari uruhande rushobora kuyarengaho? Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakumvikana ku kintu runaka ariko bikarangira kidashyizwe mu bikorwa. Byagaragaye cyane mu biganiro bya Rwanda aho hemezwaga agahenge ariko bugacya ingabo za RDC zubura ibitero, ari nako imvugo zibasira u Rwanda zidashira. Amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na RDC i Washington DC arimo n'ingingo zitandukanye zigaruka cyane ku bijyanye no gusenya umutwe wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kubaha ubusugire bw'ibihugu byombi, kwirinda ubushotoranyi no gucyura impunzi. Imbere y'umunyamabanga wa leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, abahagarariye Katari, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibigenwa n'aya masezerano. Mu ijambo rya Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje impungenge ku byerekeye iyubahirizwa ry'aya masezerano, asaba ko Amerika yakomeza guherekeza impande zombi mu rugendo rwo kuyashyira mu bikorwa kuko atari ubwa mbere hasinwe ibintu ariko ntibyubahirizwe. Ati tugomba kwemera ko hari ugushidikanya gukomeye mu karere kacu no hanze yako kuko amasezerano yabanje amenshi atagiye ashyirwa mu bikorwa. Nta gushidikanya ko urugendo ruri imbere rutazoroha, ariko ku bufatanye bukomeje bwa Amerika n'abandi bafatanya bikorwa
twizeye ko tugeze ahantu hadufasha guhindura ibintu. U Rwanda rwiteguye gukorana na RDC kugira ngo rushyire mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Nyuma yo gusinya amasezerano, Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi we wa RDC Trezi Kayikwamba Wagner bakiriwe na Perezida Donald Trump wa Amerika. Mu ijambo Nduhungirehe yavugiye muri White House, Nduhungirehe yongeye kugaragaza impungenge ku bushake bwa RDC bwo kubahiriza aya masezerano, asaba Trump kuzababa hafi. Ati urakoze cyane Perezida, ni uyu munsi w'amateka kubera ko ari ugushyira amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda mu kurangiza amakimbirane amaze imyaka 30. Mu bihe byashize hari uburyo bwinshi bw'ubuhuza bwabayeho ariko nta na bumwe bwatanze umusaruro. Yakomeje agaragaza ko impamvu ubuhuza bwa Amerika bwatanze umusaruro ari imikorere myiza y'ubuyobozi bwa Trump n'izindi ngingo nshya zashyizwe mu masezerano. Ati twizera ko ari ukubera ubuyobozi bwawe no kwiyemeza kwawe muri uru rugendo, ariko kandi no kubera uburyo bushya bwajemo ikijyanye n'imikoranire mu by'ubukungu, ikintu cy'ingenzi cyane kizafasha u Rwanda na RDC gukorana, kuko iki ni igice gikize cyane gifite ubucuruzi bwambukiranya imipaka, gifite amabuye y'agaciro n'umutungo kamere. Nduhungirehe yashimangiye ko aya masezerano azatanga umusaruro Amerika nikurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Uganda, twubwire ko Uganda igiye gutangira gukoresha umuti urinda sida uherutse kwemezwa. Inzego z'ubuzima muri Uganda zatangaje ko mu minsi iri imbere zatangiye gukoresha umuti wa Lenacapavir mu kwirinda ubwandu bw'agakoko gatera sida. Muri uku kwezi kwa 2025 nibwo ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri Amerika FDA cyemeje uyu muti wa Lenacapavir. Uyu muti wakozwe n'ikigo cyo muri Amerika kimenyereweho gukora inkingo Gilead Sciences, uterwa umuntu rimwe mu mezi 6, ni ukuvuga inshuro 2 mu mwaka. Uwawutewe ashobora gukora imibonano idakingiye bikamurinda kwandura agakoko gatera sida. Komisiyo ishinzwe kurwanya sida muri Uganda yatangaje ko uyu muti washyizwe ku rutonde rw'ibishobora gukoreshwa muri iki gihugu, gusa bagaragaza ko hari ibyo bagomba kubanza kugenzura. Yakomeje itangazo ko mu minsi mike uyu muti uzatangira kuboneka muri Uganda. Uganda yiteze ko uyu muti mushya uzayifasha kugera ku ntego yihaye yo kurangiza ubwandu bushya bwa sida bitarenze muri 2030. Uyu muti wakorewe igerageza rya mbere n'irya kabiri muri 2024. Ibisubizo bivuyemo bigaragaza ko nta ngaruka ugira ku buzima bw'abawutewe mu ngeri zitandukanye zabo, kandi nta ngaruka z'ubuzima bibagiraho. Umuyobozi mukuru wa Gilead Sciences Daniel O'Day yatangaje ko uyu muti wagaragaje ubushobozi bwo kurinda umuntu ubwandu bwa sida ku rugero rwa 99%. Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afurika byugarijwe n'agakoko gatera sida, cyane ko kugera mu mpera za 2024 abagera kuri 1,490,000 bari bayirwaye. Mu bantu bafite hagati y'imyaka 15 na 49, ubwandu buri kuri 5.1%, mu bagore bukaba kuri 3.6%, mu gihe mu bagabo buri kuri 3.6%. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Elon Musk yongeye kwatsa umuriro kuri Trump, avuga ko icyemezo cye cyari ubusazi. Umunyemari Elon Musk yongeye kwibasira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, amushinja politiki izarushaho kuganisha igihugu mu myenda n'ubushomeri. Ni amagambo Elon Musk yavuze ku wa gatandatu tariki ya 28 Kamena 2025, agaruka ku mushinga w'itegeko ujyanye n'ibyo Amerika ishoramo amafaranga. Ni nyuma y'uko Sena yari imaze kuwemeza. Abinyujije kuri X, Elon Musk yavuze ko umushinga w'itegeko wemejwe na Sena uzasenya imirimo ibarirwa muri za miliyoni muri Amerika ndetse utere igihugu ikibazo gikomeye. Uyu mugabo yagaragaje ko ari ubusazi bweruye kandi buzasenya igihugu. Uha amahirwe inganda zo mu bihe byashize ariko ukangiza impande zo mu gihe kizaza. Uyu mushinga w'itegeko urimo ingingo zijyanye no kuzamura imisoro hamwe na hamwe, gukuraho nkunganire leta yashyiraga mu nganda zikora imodoka z'amashanyarazi no kugabanya amafaranga leta yatangaga mu nzego zitandukanye zirimo n'ibitaro.
Elon Musk washyize imbaraga nyinshi mu mushinga wa Tesla wo gukora imodoka zikoresha amashanyarazi, yagaragaje ko uyu mushinga w'ingengo y'imari ari ikizira kidakwiye kwemerwa n'inteko inshingamategeko. Kuva uyu mushinga watangazwa wateranyije Donald Trump na Elon Musk, ndetse uyu mugabo ahita atangaza ko yavuye mu nshingano zo kuyobora ikigo Doge yari yarahawe na perezida. Ibi byageze aho Elon Musk yicuza ko yashyigikiye Donald Trump mu gihe cyo kwiyamamaza, asobanura ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda. Kamala Harris bari bahanganye mu matora yabaye mu Gushyingo 2024. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku